Štajerska budilka, Radia Ptuj. Dobro, Kaj sem te rekel? Ha? to pa fejs dobro. Evo ga. Evo ga. Bomo pubeca na fojdrale. Vampi. To. To je stvar, ki je jaz enostavno ne morem. Ampak če boš ti rekel, da je to, izvoliš, dragi moj, tak, bom probal. Ha? To. Ti že veš. To. Dišijo. Tekstura prava, barva prava, okus odličen. Resno? Ja, To moraš probati. To moraš. Nisem jaz za vampe, veš pa mi je to malo preveč, se mi zdi, no, tako da ne vem, kam bi se, ne vem, kak se Veš, kaj ti predlagam? Kaj? Stare slovenske gostilne. Če ti sami vampi niso všeč, Ja? probaj pol. Kaj pol? Pol golaža, pol vampov. Mi že to imajo. Odlično. Veš, da imajo. Grem vprašat. Imajo, dejansko strežajo pol golaža, To je to. vampov. To je to. Prave slovenske gostilne imajo vedno to, glej. Lej, da pa da vidim. Zdaj pa Golaž pa vampi skupaj. Zdaj pa to probaj. Če to pa gre? Aha, kaj sem ti rekel? To pa dobro. Kaj sem ti rekel? Ha? To pa fejs dobro. Evo ga. Vampi! Bomo pubeca na fojdrale. Štajerska budilka, Radia Ptuj.